in le in mun shal du ta na thulom om commission chhong ten an du zat an chiara wangin in le in mun te a shal na konga harsat na itokem esna property hapte chuan I phalna angzat thlapin I property shal na tu konga kan pui thei chia theitop kan lo chwa puyang che lekha poimo sel dit le affidavit poimo ang zong at honin kan client kan boy pui sak thei cheu bok in le in mun nei tu te hi ke ni chuan kan ngai poimo ber ani SNR Property Hub contact 8837040214. Tutu video chuanin hei nimin lapanga session an nei na khan alwin yel na savia woni oma kan en hawang member zawm tak doctor alal thunglian elo soma speaker kalome hei voinia thilpui mo tak mai he house rural na sang tak mai kan han soi thei turi kalom le a tin kong le lama chuan voina ka thil soi tur hi apoi mo em maya hemi memorandum of settlement sang hajakwa somria le paruka sign ina thil tam tak thil tha ram ro ting aron ken si kong le lama chuan hemi kan soidan azira he kan hamlung phum anghit ve thi wak hian phim khur taka poine hianin he house hianin kan thi ri tuling ka ria chuwang chuanin hemi chungchanga mizote zinga innial na thil tam tak controversial thil tam tak ong po hi re to se ti ka du khop maya ti kha kan soidu ni hei mizoram le achu chengte kanin engani hungbing na dan le kan street tiral muang tu dan te hi kan nei thang reng viau maya hi kan von him hi poimo khop maya chuti lai chon hei tu naya kan lo min di ser ni bok kan siam ni bok ina zulai ni somthum sang ni somni le paruka government Mizoram Law College Press Social la man pui chung chang a thil soi then khati temin ngai tua chiang lo de mo ti kha oi de hianin kan soi lang duwa nei hu nei her dang la zela du dan le ngai dan te chu dang lam thin ti ya big takin tan na lam kan nei thin te po hi ka thiam thowa amar chu ei ne tun ma te poin lalban kan duwa anwa mi zo lal ro pui zia le ro rel thiam zia kan soi le cham chi maya ram le tham ta da fe chuak heng kan next emene te po kan ngai san wang lai oma anwa kan soi nom le a tiang chuanin tuna chuanin scholar tam tak academician te chuanin an hlut zia an puang chok chole mek boka chu teng chen bi hring te hianin kan thil pom dan hi kan thak lai te po ma chu teng do bok chuan hi kan siam zawm tak po hi he tiang hian ro pui takin pulal denga ruang chunga sanga jakwa somkwa khati hun lai khan athu soi hi ka ring ro om renga soi ro pui ka ti khop maya voina ka siam hian pulal deng he bi zon ham lung phum tu nia kan ham lung phum min phum sak tu khovel he ta mi zon ham anga min phon sak tu kan thin lunga mi zon ni hriat din hriat na chi tu mi zon nationalism mu chuak tu alung phum tu chu ama pulal deng he ne tia aro puyang reng khop maya chuwang chuan pulal deng ang throi tu hi kan mi zo nei chia te hian min sin sak to lawanga ti te kha a hlau thu te kha soi ni chuti mek lai chuan thil ne hun local zela AMZP ten remnani lomda te kan siam an han som na khan hemi in rem na thuthlung abung le sang tina ka tel vegani ti te khana soya rem na adu wanga IPS bang ani te rem na boy pui na sa ani zia te kha mizo mi pui te po inga thiat chin lai kha oma khamia wang khan em zp te po han la mo la soi moi na khan hlan to ke nge khan ya tu ma khan ka soi sel lo ani hei tu na sarkar kal me ka hianin thil ka soi du chu zora mi pui ten kan du lo em mai emele point kan sarkar lai official resolution kan put lu kum sang ni le som ni le pathum assembly se sona FCAA kan du lo na kha kan han
tar langa official resolution kha chuti mek lai chuan tu sarkar an kal chowa he thil hi kan han pom le tamai si kha hal ral thil dana kan han hlan hi chu ka ui khop maya alung chet tla ka ngam pui soina he hian a kheding ka hiani chuan siam ve khianin MNU president ni lai khan in remna zonga achber satra chok pek ti ta kha soi le boxia teng khan thu soi hi mu da sir khan da dang ti hi a fel wing ka hria tun nuwa kan CM hial te lo ni ta ka phei chuanin thu soi hi film khurangai ta hle mai tuna phei chuan ben sarkar nen MNF tele an sarkar te ingking tok ang deu rual a hian kanin muta de unge ni ka helawa enge mo zong hianin encounter lek hian thil om thining ka chu lo college athu soya khoi laya ma akoti ani lo ten ti top te chu adik lo ani pu speaker memorandum of agreement ani te tia Mizoram sarkar le India in unsigned ani lo India le MNF ayo den signed ani pulal deng an Mizoram ayo zolo MNF ai ao ti te top te Mizoram le India in rem na ani lo Mizoram a party pakhat le home ministry in rem na mai ani aro pui te siam lo ti te hi chu state head kan siam zawm tak te na so hi chu ke chu a tha ka ti lo ani chuwang chuan e tiang thu kan chief minister meu law minister di bukina law college lai te na le nga la so hi apoi ka ti takisata chu ti ruling kan home minister phuke sap dang a hian hei ka thil thelu poi hi a chang tur ka home concern di wang home ka ron address a kan lo ti top lok teng hei assembly session hi kalo en ve nual ta engemo midang te khak na in la senior tak senior member in ti chin te hianin hausi an pong tong ngam de ma thina ret na hi kanaya mo hausi an pong tong ngam de ma ret na kanaya in ti se tak le in ti engeng in ti senior tak te hi abo pel number hian chu tailang chana bo pel na saber hian lingem kalo ti thine ni chu chon tu na po khen khi ruling lampang mo ZPM lampang an fak na chu athu soi khi ti khianin kan chief minister in a law college athu soi kha an ron react kan ni chu ti chon an tung kama te po khianin han chan ngal cha kom tak thil kha atam ve maya amaro chu a ruling lampang te kha chu an ngoi ani ti chon nakina kan chief minister hian ron react dona atunge a senior intia tunge enge parliamentary language te pontiami ka tiang chi te le dan le hrai ang chi ron zom lo ron rile noi ti ka chu kan lo chik don ya he pui khop mai maro chu kha thila kha ka thu soi kha poi molu to kania in la senior in la dan ria hausa dan moi in ti se tak te hi an du huna hian in aron ding le phong thin tang pui ani MZP hoi hoda rem na ni lom na khan thu soi kha alo bom hi ka tiang renga kan home minister khan he rem na ni a hian rem na siam tur ral thuam tunga lo pen chuak MNF te chunga lom thu kan soya lo pen chuan kong lo sial sakka lal thu thleng kian tu pulal than hola in pek na kha kan choi moi non le ko than throi tu te mi zo zir lai pol te le rem na ta na thok tu dang song te kan choi moi bok ani atia alo bom khop mai kan home minister thu soi kha chuanin hetianga thilan kal so zel hianin thil dang kha ron kai noi ta heng ba ka hianin kan chief minister hianin ILP le article 371G noya kan special provision te kha central sarkar den du huna lak bo thei le in himna ta na rin tlak tok lo ang hiala lo college zir lai te ma an san soi zui bok kha a serious ani pu speaker mi puite min thong tak se ta eberef chang kan ni lawa congress te thonga zonet te LPS te chenin kan phu so wa academician mi thiam te nen không lam ti hian không ai nó còn tho chuangai ta ni he calling attention he admit ani aha
kan han ni ta ni ama se kan aropia soina na chuan brief statement ti ania speech ang khachu rem chang lawa a brief statement a thei ram cha ta zo gi a rei lo bang oi ka zo tep to e tiang chuanin zo net lavin zo kal siam te lps lamin put nge ni pukhama voi ni thlenga arem na sign tu bin la dam pui tu te an va to koma tiang khanin thil rang kha tam tak kha zir chian angai ta mi abara khai khop maya he athil so hianin phek zale som sari le pariat na hei pukhama kan cs thin tun thleng mi la dam pui na ale kha buzia hianin chiang deuh hian thilen zia ka he nga te hian thu thung signatory kan i ve don chuanin chief minister pompui na kan i ve dik katia chu khati hun lai chief minister pompui na pu hola pompui da te khati khan ala thapani ti te alo om le tin peace accord chung changa hian pukhama khati hun lai kan sian sarkarem ti na assign ve ani zia kha khamia wanga sign ani zia te tin chuba ka chuan pu hol ten din mun poimo tak chief minister ani na tem cabinet minister then khat ten nen kiana remna bo ruak tha an siap na ang zong te kha aron ziak ani thil hi ne politics sa in be na hian pang lo wil he thil ka du khop maya chuwang chon thil dik jiding panga hi chu kan ram hianin kan mi puite kan thria ta poimo di chuwang chuan phek za somria le pathum na pu khama is retired aziak enge rem na sign tu zinga poimo tak mai din huna chel khan hoini mila dam puya tiang hian zia ka in rem siam tu hian political party sang te ko than throi tu sang te Mizoram NGO nge nagin MNF te hian India sarkar ne din rem na an siama Mizoram mi puite nge na bozwin India sarkar ne din rem na siam ania wangin mi pui ayo MNF te hian rem na belo se thiam la ko ai kan member zom tak kha material pol lam pangam hi speaker rep tin lo chon share so hi ania hei ka pe don se nge mo kha rep tin la ma sak lo chuan ka rep lo tat pol lam pang publication ale ka lo siang so ani rem ti na zelin phek zale somri le tuan te khanin lo chik angemo speaker in ngoi ro ati no khan atum chu atum bur mai ni ani na taka chuanin enge niang assembly session chunga omdan hi chuanin a junior zok te hi a senior ten anin to na ngai mo ka tin tuna te pok hianin ai kan speaker uzam te aron speaker tir don khanin an fak thowa amaro chu fak na kara kan a junior na kha alanu pan na te kha soilan sak ani na savio maya ama ero chu kan speaker tun tuma kan assembly speaker khe kheri chu alawin zir na sa alawin buatsaih na sa ni ti hi a hriat thiam thaya dan le hrai a hre em maya hi tuna pokhin ron soi nal khamo up di langai ne kami submission nei tu khan chung tiang te chu ania pasari pukhama le khazia ga te hian Mizoram ta ne MNF te pek na hero pui kan ti street kan nei te hi an thora liao ani te kha atia tiang khanin tin pu speaker irem ti nei hei a copy pui ka pe don tho cha parliamentary proceeding a hianin a proceeding a hianin Indian Constitution Amendment som ngale pathumna Bill 1986 le State of Mizoram Bill 1986 debate hi angai nom khop maya Parliament lama Mizoram State Bill soi hona an nei na record hi ka hai chuaka nakina iphaleng ka pedon cheni ta chuanin a toy zongin khati hun lai deputy speaker mingge sei khot maya vijay wada rao hianin tiang asoyani he 53 amendment bill chung sang hian we welcome both these bills and the Constitution 53 amendment bill and the State of Mizoram bill, whose main objective are to implement the memorandum of settlement that has been signed between Atitani Elahana signature Petu Atihi that has been signed between the government of India Pakhatna Banina government of Mizoram and Pathumna the Mizo National Front article ani chuan kil thuma changa hei hi
signature omani government of India sarkar ayote government of Mizoram sarkar ayote MNF ayote chu wang chuan hemi tum hian pu speaker thil ngai nom deuh chu vote an han thlaka ti mai la voice vote ngen ti ka hello zani le somko le pasari vote atla a zani le somko le paruk khanin yes antia mi pakhat chin nowatia chu hetalan dan chuan Mr. Ready si zanga tenia chu mi di lo chan an vai hian an lo pom ani chu wang chuan thil controversial tak hi kan house a hianin chang hi chuan kan soi fia ngai ve hi oma hei pulom kunga kan thian pa the ponia ni hias valane chuan kan chuan vor tak mai po hianin hemi chung chang hian hei sum thei lo ani karinga I phal na bukin thu soi hi kan khuat du loka khe chiang ani karinga chu mai ni lowa kulal du oma berina alo boi pui thin in rem na kha soi nom le ang deu ta aro pui vak lo han ti vel te kha hei hian thila chok nok na sa hle mai te kha aron ti ta kha ania chu wang lai ni chanchin bu khanin chuak nge he chu wang chuanin tu tenge in rem ti lai bor hi soinon ngai to lon pu speaker te au sa hian tian chiang tu la ka du hle mai ti ha kan soi du ani chuan academician te tongkam te po hi kan thiat a tha ka tia hey peace accord kan han tia doctorate degree han nei nga thi aping po ipal den kan labange Dr. Sinun de Kapa University College here in Tiana Soya Memorandum of Settlement 1986 June somtuma sign kha party pani Paul pani anilawa Paul pani mi pani agreement anilo tripartite agreement ani mi put Bathum India ayo RD Pradhan Mizoram Sarkar ayo pulal khaba CS puhol sarkar dinan chu MNF ayo pulal denga chu wang chuan rem le hi mi pui ta tran rual na ko than ho tong trai na le zir lai pol chena malak na kha ani ti kha kan hriat apoi mo khop maya chu wang chuanin voi ne hian kan nam thu thung khoi poi zonga ILP kan han ti te soi sop zonga article 371 te soi sop zonga pu speaker kan ho tu te abikin kan house leader te an soi le zau thi so film khur hiangai ka tia ei kan Dr. Nunga MZU ami hi thu soi kan kuat lok ngai phalin Mizoram chief secretary na assign don chuan chief minister phalna tel lovin assign don lo atia dik chia Mizoram mi puile sarkar song ta hian he peace accord memorandum of settlement da hian Mizoram mi pui ayo tenan sign hi ka soidua ten chuba ka Supreme Court judgment ka tipal ILP le 371 G hi omlo se Tripura ang chau khu kan ni don ani kan hruai tu lani tur te point eng party mi po ni ila Singapore Prime Minister Lee Kuan Yew asoyang deuh lekhian heng nam tak issue thilei chuarin kan sakhat angaya iron anga sakni angai hruai tu thani tur chuan kan ramveng him tur chuan politician te hian kan thinlung sakhat hi kan nei ngai party chung kan im be mai thei amar chu nam thu thlung kan nam thil khoi thial chuan kan film kurangai ni tia hey professor nonggel hi Mizoram University chuan ani he thil chikmi takania tia na soya I phalin Mizoram sarkar India sarkar le MNF in an sign ati ni pun a court bua awm boka kha chu soibuai angai to lo mani ti kha a statement pek dan ni ti hi kan soiduani le zo thei do to em brief statement zo the to e chu wang chuan academician thatak tak te hian an thutruk na tam taka hian voine hian Mizo accord kan ti hian MLOS Memorandum of Settlement lutna
mo at di chianga chemical tanga kan lo nei tak article 371G ro pui big ziate JNK na 370 temporary provision with respect to the state of Jammu and Kashmir diang mai nivelo special provision with respect to the state of Mizoram ti thap ani wang hian anget big em ani ti hi when the hearing kan soidu ani chuan atop lama chuan he tia phisa court akan han zia han thap hian thil hi ating het ema constitution chu hei Dr. Nundika hian sinaka soeng khani phalin te hian amen the ni masala remna thung ero hi chu siam danglam thei ani to lova angheta atia chuwang chuan kan tran chan tur lian ber ani ta a chuwang chuan mizo nam ro hlu voinia kan nam sipoi tena min tu che hi aro pui tak set ani ti hi kan soidu ani chuwang chuan mizo mi pui song song du thu sama zia mitin huwa premna thalutuk ani lo mai thei amaro chu boin ne hian he ni hi chuni poi moni ti hrein sarkar pon chor puangin kan mang ani chuan zun ni somni le pariat sang ni le paruka atop nan pu speaker I phal nein khati lai khanin pu speaker remna kum somni cham kan lo mani kan chief minister pu zoram hoin kan committee ta chuan central sarkar leader hi so mang kan tia Uman Mohan Singh khati hunlai prime minister kha kan juk soma marosu lo thei lowa rampon chu angai wangin le kharun thona chuaron le aron ale kha thona chuan aro pu hi ka tia ei kan hai chuaka the Mizo Peace Court at any point signed on June 30, 1986 is a historic document symbolizing the wisdom and patriotism of the people of Mizoram, and I salute the courage and patriotism of the two great leaders who made this accord possible. Our beloved leader and former Chief Prime Minister, Sri Rajiv Gandhi, and the great leaders of the Mizos, Sri Laldenga, demonstrated to our people and to the world that through dialogue, negotiation, and through peaceful methods, it is in fact possible to resolve the most intractable issue. Article may rope katia. So I have to hear in Home Minister Srivas Patela kan som boka ani hian aron sang le ka kan Chief Minister. Court khatui share to lo mayang. Atop te. The signing of one of the most successful peace accord was indeed a significant development. No, current lo khat prime minister thiam ro. Ipo di sela atop ra chuanin who speaker hey when dia hun tha kan nei thea lo mom katia pon lama hian in hial boy to lo la ka du hey hi chu kan ram kan ngam mizo kan ni chuan zo fa te kan ni chuan kan vai atan thilani thil poi mo ni ti sela kan tong kam te poi kan film khur hi apoi mo ka ti khop maya chuwang chuan kan state luber ahead of the state in a statement ang tluka thil lenga mo asoi thin na phei chu when the hian ngai to chian apoi mo ka ria chuwang chuan thil khulam pangin ILP chungsang ate po soft corner ra kan theina turata ne kong tam takin bin ron ne kang ti karing khang zong sunga te 371 G chungsang ate tin FCA chungsang ate po tiang kha ani zel ni chuwang chuan thil serious tak ani awang hian pu speaker kan ngai thu tak apoi moi ka ria tu te mo bi bal ka va be dang ching ka soimi alo amaro chu puitling taka heng hi Mizoram Peace Accord kananti memorandum of settlement te hi chu enga mo ti so han soi nom to lo wila ti hi ka duwe me mani ti kha he hausa karota langani chuan pu speaker hi kan present du hrim te a memorandum of settlement copy hi ka pe du che tu na ka han chair prime minister le home minister in sang ni le paruka le kharon thon te ten chuba ka parliament ta hey August ni ga an debate he kan rem na chung sang an debate te po he ten kan han hai chuaka eng hi pu speaker
กันไปลู่ตั้งไงกะโหลไหม khak min mala min pe nge ni house property ta ni ron pe oh house property tu ale le nia hey calling attention hi member te kan mang ta zewa trangkai ta kam han chuan thatak mai ani a tin kan member 10 kan ngai mo te hi kan ni hriat thiam puya kan in ole tu na khanin an thu chu sei zo der to a ti boy tu le khatiang sang kha anei lem lawani ti khan thamwang takin speaker in akal for lu tuk tur ma ani lo an soi ko lu tuk tur le hun le mun ni che lawang chi te khachuran khap nain ruling lampang ben cha thu te atangin ti boy na atong lo ani kan da boy bo renga maro chu calling attention hi kan ROP kan enta ula kan ROP akhana se chu brief statement ani maya atuma kha member te kal riat chuan atoka maro chu kha kan ngai tha a tu te tu se mo reference te khuilai lai mo han khewa han tia enge mo bias de taka tu mo tin mun tu te mo mi mala mo party ni mo kami vakhei na deuh te kha nari deuh nok noka anga ngai thein tin ahun bi po hi nakina chuan ngai to na kan lamanga calling attention motion present thei hun chung te po hi time limit te po hi siam thang em ti te po kha ngai to na om deuh ruma te kan se wang ro chuan hil kan member 10 kan vea kan ru om chu kan sei tur ani ka kan ngai thla tin kha assignment tam zo ka khan ani deuh vek zo ma om ma o pati kan house leader kan chief minister thu soi to le tun ma a statement kha ani deuh tluan par mo ka ti hil ma hey notice hian home minister in charge of home department attention aran draw na kan dong kha ani chuan ama mi mal man min chan tir la kalom khopan kan sei tu pachuri ta kan house leader chung cha kha ani da mai pia lama heta hian home hi ron address ani loi sia post speaker a concern minister a oma a concern minister khan an chang sela tin house leader ni angin soi ve tu dei te chuan soi tho sela a thalo mo mo sia le Joshua live el hi a thia cha omolom li kala nia kala sei chuak chi lo khong ein ngalo khong ein kan member zon ta i phal chuan kan sei chuak lo ka soi hu lo ila ke po hi kan sei chuak lo ka eng tia lo don son tur nge tia pom tur nge ka ha to lo lo ke di lungwal di sei ti pasem ni hi kan zale yo mar ta te than mu lom ve a speaker in rot ta siam don ne ka khu ziak te khu ka sei zo mai MNF la government of Mizo India in remna ti kha in ziak le mo eng tia lo don son tur nge ka thiam to lo chuan so lo lo ang wa ku speaker ri phal chuan ale kan sei ve nge in rem ti chuan ti khanin home minister attention kharon draw box here chuan athu a content ta khan kan chief minister chung chang de li khani box hi la khanin rot na te po kha an om thoba kan home minister khan adu ang chin reacta se kan house leader po hi isom ta tho ila amar chu house kan ron du da chara oma kan da na hianin discuss thailo debate thailo ti si wang khan am minister te attention na draw so khan statement a siam thiang ani mai lo mo ti thei hi ni deuh sia chu wang sia in house kan ron cheu ni le ani sia kan home minister in aduang chatiang te sei zo kan house leader kan som le mai doni le home minister zom tak lo somang ku speaker lo me
and calling attention motion member zawm takin aron putlo kha ni atira tangkhan ngun takin kan lungai tha home department min ron ko unna tu remo kan ti not te po kan lo siam kan lo chin chia dona amero chu home department nam reng kha aron mention ta box si lova ami malin house leader chungchang khan aron zove tamaya a conclusion thleng khan chu wangin home department atang chuan kan calling attention motion khan a buk thelin kan ria chu wangin chan tur a om lovin kan ria ami mal taka an ko zok an call zok kha kan house leader hian dia chu wangin house leader in trula tia rem iti chuan pu speaker chang sela omzia berzok in kan ria kolome ole chamaye tiro le kan house leader zawm tak so mang Speaker, amasain eveilama kan member zawm tak te chunga hian lom thu ka soidua soi kan chak em kan in sum deuh si soina rem chang minon pelo mai thina when a po hian calling attention kan pulo tu nak tolal thang lian chunga hian lom thu ka soya he house nge ya thudik soi chuan rem chang min pe ka wang hian ka lom leni maro chutun ma khan hei hi om ti kan han threwe chop chila kan program kan list of business te atel lova chuti chung chuan a eng la ya po hi eng ti huna po kan mu hi lai min kai tho sela kan chang thei reng ti ka soi dwa tin chau na ni lovin rot na angin hei kan soi fok don ni chuan MNA party atang hian andu beron thlang chuak sela debate keima ne nei turin zoram mi pui hian thudi khrero se chu ka duani kan rot nga lange tin kan mi ma zom tak thu soya khan han riak ma sak ka du chu FCA chung chang kha Conservation of Forest Act hi ka ria swalo chuan 1980 ani remna kan nei hi 1986 ani remna kan nei ma Central Act Mizoram lo to sa 371 g hian a huap lo ti hi wena hian kan soinon du ani Mizoram State Bill Speaker kan house leader zawm takina apo kan soitir boka ron soi fiat chiang lo Speaker, sa una ko ni hong don mi. Speaker, may beta soi fiat chiang lo sela kan chu 1980 min se thiam ro khongain speaker khi hemi tum hian ka khongai le meya ro rel dan thiam a har do na ne mo amai ro chu aron soi boi tu te lampang khi opposition an ni boxia ruling te chu ni se le lama cholin han khap deuh te ponu mai theya opposition lampang han khap chiam la ya kha a khap ngam lawang chu ka tilwa angam renga khi khap reng thawa ma se enge monwam lo lai tura kha chom pein karinga tin kan chief minister in aron react don atan dek aron dinghal der mai ne nakina session te lom chole zelanga MLA aten na tlinga ni chon bi then khat te ki lo chi kro tu na hun le mun po shelo ron ding zat zatang chi ho hi engtika mo midang vakha ka enge dan le dun shelo dan le shai shelo tiang chiang anwa midang vatekel le thinang chi te kha an ni ti kha lo chik ve me te o chu isu ni lo lampang dei ni ta karon soi lang shim shim ani chu discussion Speaker, sa una hong don ni chuan kan sa hong ma yang. debate ka hong don lo atik lo ni Sa hong na hong don chuan sa ROP na min phut angin calling attention ka admita calling attention petuin dan pangai kalphung pialam pangina du tokin a sei to ai ti maila
chumi nuwa house leaderin soiro seti rodna oma chu wangin house leader kha house in rem kan ti asong kan so mani maya chu wang chu member tel su sam sa mila kan du di chuan kha ama nge khana soya hun daga kan di be donia ati to a forum daga kan sei le donia tu chu ba sa lo inti boilo Who speaker kha long ha from sila change. Tin kan in rem ma khan Central Act Mizoram State kan ni ma lo om to te chu 371 ji hian a huap lo wang ti ania wang khan pulal dengan eng act nge Mizoram apply to ti kan resi lo wa tia mintira Home Minister nena Central Act Mizoram apply ho zong list kavala chuak ni chuta chuan Conservation of Forest Act hei hiatel ti chuan ngun takin an ngai tua no không ai là speaker sei ho na hun hong lo lo mai te tu pha mo ro dang khan chu chuan ron amen zui se la ni 1980 Conservation of Act kha Mizoram apply to rim pudeng te point adang list zong zong nen an exama poyom lo hi antia an pom a amaro chu hemi ba ka hian state kan ni ma hian Central Act dang an lo apply rule tru theya hei kan ngai thalo ni vakal le ro min tia kavasoya hemi ba ki act pakhat ma Mizoram kan nolu lo wang ti min tiam le a ti chuan an pom ta ni kalai khan boina tu rom lo wang Then Mizoram State Bill Chungchang 53rd Amendment Chungchang kha apas tu te zinga mi kani kom vereng heti la hian ka riat dan le putang te soi dan kha in milo de leka ka riat dan chuan MP pani zanga ready le mi pakadamin ka tamailo chumi chia chuan min pass pui du lo ni adang zong zong in lim takin min pass pui ti kha kan soi duwa tin pudeng a voina ka tu soi kha ka ngai dan ala ni renga MNF movement a chuwa ma khan kan nam hi adal viau manani Mizo nationalism oron pu chuak tu chu pudeng kha ani hei chu voin thlengin kapom tin ka ngai sa ne mem na dang le chu independent suala alo chamdon ti ein ria a kalo soi laklo to sia ti lova wai sen taka indian en in rem na kong azong le ka ngai sang em bokani kha khan moral courage chung rel lam wai sen na min nei lo chuan kan thil ti diklo ti that le hi kan har sa thin ani ro chuan kalau ti sual palani ti in asiam that le na huai takin ron chut zomin ma ruai kha ngai sang bok ani tin in rem na hian telveni ti kan soya hian telvena chin kan ya London ka zup kal khan working a khan kar khadon ka chama pudeng ate chen na khan ta chuan India ne na an in biak le na tur point kha ama an point lo nei ta sa nen khan ien du na ngatia ka in thlung khopani kai chu ama ro chu tren khat khai chu pai mai la hi chu telila ti khan an thliara ka ngai dan te min zo ta ka theyang angin ka fin chu ave a point som pasari kan siamani chu point som pasari chu kalau hona prime minister ne na ka thelu ta ama ruai chole tumin ma anlang zuya chuti live vela delhi alak so ani don live vela po document engemaw zat ama ka soi thui lovila ti chuan in khang point so pasari jinga khan ho thling talo engemaw zat ama chakma district council thria ti te Greater Mizoram ti te trading by non-tribals regulation ti te ILR ngei po hi alo thling lo jinga mi ni ti chuan in athua hian MNF le India sarkar hian voi thum
in rem nan saina amasa pani chu agreement tiani anunung ber chu settlement tiani ti chuan agreement ti ten kan lama accord ti ten kan lama settlement ti ten kan lama in rem na soina mai ni a bokbon le man ta ti ang vela ngai ila khalai khachu zukluk vak portral lo tura ngai ila ti chuan tu te in rem dang e ti hi hey MNA party hian rem na nian lom na khan press statement an siam a khan MNA la India sarkar in rem na tin an sia ka session zo hian vain chu chal mai silan ma ni kha ten kum sang ni som ni paruka rem na ni program an bana khan Troy East le West Block in a joint block conference an nei na khan kan chief minister lui pujoram thanga hian voina rem na ni kan man mek MNA la India in rem na hitin paragraph tina khan MNA la India in rem na tin asoini ani soi hosilo ka soi huat tlat dan hi ka hethiam lo ni hi chu tin pulal denga fanu nge Dr. Rin Zuali Khan MNA la India in rem na liaw ani thule midang telvelo thu kha video soya kan buveka Rin Zuali te soi ang te soi khanin an hotlat maya calling attention ten ti tawai mai lai po speaker khalai khachu kan se dik lo tlang ani karing lat ka I karon raise the san ber chu hey chiang kuang de win ai ji ka India sarkar assign na khan an omani chuan ateksa original karon pe ka chikhan to speaker government of Mizoram ayo an oma MNF ayo an oma mi pani chau tia soi soi chi ka ka chu chiangai house property kan le ran ta ta chuan in pulal khama soi kha aron soi wangin pulal khama neng tin nge asoi mu thai vek ani le khabu oma video oma arang in del hi aron chukro min tia ka chukla a enge min ko chan ka tia he kan in rem don ta he in rem na hian isign ve ngai min tia enge ka sign ve na tu in rem na tur thua hian koma pakhat po kan ve si lova kan tel ve si lova kan chief minister po tel box si lova chief minister ko thaula chief minister in remati lo chuan engma ka ti theilo ka ti atian in kha until ve lo zia koma pakhada pon tel lo zia kha pulol khama khan soi chiang khop mai midang re until ve an du lo ti te po soi khamole chu wangin enga tinge India le MNF in rem na ani hi kan chuan zalen na sual ai ma kan chuan ni si kha enga tinge ni kan pom lo le ti toi assign tu te ngai poin pulal de ngai hian voi thum assign agreement hi on behalf of MNA party lirin ni assign masak ber chu ro official nen ador le chu SL Kurana home secretary nen ador le chu ML Kampana zok mo apathum na kha chu nung ber chu kha copy kan nei vek khani ta home secretary nen bok ani ama ro chu pulal khama soidanin he in rem na hian state ten lo ni don ta sarkar hian ti tur in nei ve dona chu wang chuan I sign ve ngai ni min ti kan sign ve ani atiani arim in rem lo te in rem na ni kei point ka sign lo ko than point an sign lo NGO point an sign lo in rem te utia palai na thok tu te kan ni in rem aten an sign ani chu wang chuan pu deng hian trum thum ma sign na hian MNA party ayo lirin a sign ani adik che chuan rem na kan sign ma khan rot na ka siam ani mi pui hian nakin nuwa an la ron soenga heti khoparem na du tu te hi tu na tak ki chuan a district council a po khan le phane tur ni se Mizoram hianin mi pui hianin rem an du hial mai thei chu wangin ampinga zoram mi pui ayo MP kan I lai hian mi pui ka han ko khomanga he kan in rem na tur atlang pui hi kan soenga sign to mai ro se in ti nge ala tok lo be zer ro se in ti mi pui ka han ron sakang che ti chuan mi pui chuan sign to ro an ti nge in karinga imo phurna chau ni lovin zoram mi pui rem ti na ani telanga itana thang ka tia mi pui ro na trul lo atiani
kan tel lo mi pui kha engen sign tur kan thlen reng lo tin adon le chuanin ILP chung chang kha ILP hi 371 speaker khongoi takin ka kan house leader khan a soi chiang ang reng zona pakatan zolom du jama ngin chang ta se London a khan Indra kandi khan nge tira Mizoram chief minister in khak hai pulol than ho la da make manin kan tira nia pa speaker zona bu nani to mi kan member zona zone kan ka zona an chang lo te se a kan member zone ta zona lo mom ta kan speaker zona le khaten te pawh kha tuna ruling lampangina anon khapna khi khapna om takania pumun lian chunga te pawh inti senior mai mo parliament ta thut dan le khatiang adan le rei inti se mai ni ania midang te pawh khak fo ani khami ani na rem changa mangkhan amalo chu ka soita kang khan ti ge ber koron soita kang khan enge nyang adan le rei inti se le inti senior tak tak te hianin an senior na chang choi hian achang hi chuanin house hi an basangam ve do lek lek thin ni a hriat na kana yani tu manan khap lem lova an ni nan soi lai khan mo an ni ka ti chu hei opposition lampang ben cha thu ten te me theng doctor thang te na soi lai khan ateng te khan ya junior de tan hi chan injir na tur chu wang ve thin hian ka hriani mo mi chungchang hi chuan ti chuanin kan chief minister thu soi te poron rek chaudona engponi se ti top lai line kan ron soi lokanga heting henan soi taila khami Mizoram Law College chungchang an soi lang fo me politics si chang chuanin hei reaction te kan han tia kan chi ka engkim a ko engen yang detail theng berin ka han chi thina amai ro chu achang hi chon ni nom ve do thin patling le patling mo thil sha thiam lo rual ni mi se lo hen thil an han sha thiam lo der tla thin ai te politics a chuanin an in oma hei what twist karon ti mai himo political what twist karon ti mai ako tum ni mi longa thil hanin ko ti rang chiang kha ateng chi kha tam reu mai ani nom thina amaro chu hei mi tam takina kan lom le engen yang a pui le mai kan tiang chi kha ni le box ya mo engpo ni se hei ero hi chun ni nom chang hi chu om ve ka ti view mai ni sana kun tu top to speaker i veila mi te son kan chief minister hi an ngai sang ma han zo zel te se puya mon le ole lung le ya min candidate ta ka campaign line pulal de nga te palo chuak ani tu te paninge ni kha zu kal kha MC party atang khan pulal nu na le zaute ta chuan pude nga khan in than thu cha khan Congress kafai Polandian puan thuan environment horror seron titani kan ban ma kan in biak thapa remna le muan na om theine tura Congress ka zom minwel khame mem tu si khan ti khan ron ti thut maya Congress tan chon thin ngai nam talovani ti swan lo howat romin tia min ko phei ai zola pu vai ve nga hovina dole na tur fi ana Congress bawan an lo tiang ulu toni anin be ve trep ta khan ta chuan eng pawh ni seng Delhi a zuk kalla ati dan zuk zong ro min ti tira ni Congress party khati lai khan Congress khazar kot iunina ka joina ni na eng ma min pelo ma sen ro re la piang in min som sia ti chuan ai zola tanga Delhi ka kalna tur le ka hona tur man chia min tum sak ka thleng thla prime minister ka mu a khami in charge a ti chu kesi pantra defense minister khani kan soi duna London akal turin min tia puden ka zuk bema sa a eng kim min boy pu ka sen so zong po central sarkar in tumvek chu thilom zia ani ole ti chuan he ILR kan ti hi 371 z awanga lo om thar khut ani lo kumza le som nga le pathum kal liam ta MNA party po ala om ma kan nei dai to ni engate he kan tornal view thu dik kan soi ni mai lo Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 ya khan aum dai to District Council kan nilai point kan manga this one India independent wa po Adaptation of Laws Act bangin adapt ani a kan state alone kan adapt chole zela wen thleng kan lamanga
371 Z ani awanga he thil hi lo om thar ani reng lo kan nei to sa dai khani chu wangin ron hon thar ang thup le khatianga soi kha thalowa tin ka soi chan fo chu he inner line regulation ILP kan ti hi Mizoram sarkar rem ti na lo chuan thia the ni lawang ti hi MNA party hrai tu lok tele an chief minister thlingan mi pui man soi thin dan ani adik si lo lai hi mi pui an hrai koi lai hi ka du lowa consent ani lo consult ani ti hi ka soi fia mai thin ani rem ti na ni lovin ron ma sakani yang ti ani a chu chiang ila tu na tang hi chuanin consent ti hi chuan soi ringam talowin ka hria kan soi dan ein rol pha chauta lom om via wa ngai ila tin enge heta hianin la om kan ti chuan 370 kan hria ni article 370 Kashmir kha India state anon lu khan India independent khan India la lu lo agreement tran pa bangin ron lu ta kum som pari chung prime minister an nei ni constitution tran an nei ni flag tran an nei ni citizenship tran an nei ni chuti khopa ke ni 371 aya chung nung kha an pai thei sang ni som pa kwa khan an pai sak vek state ro pui tak ni thin kha voi na UT an da niam ani thil thleng thei ani zia chu ta chuan a chiang ani chu mai nowa chief minister zong silonga ain ko khong khan SB chawan home minister khan ILP thia hun to ti thu soi ni khata khan kan ri chua heta MZP ka ko kho ma ke point memorandum kan draft langa na sa takin kan do da lan tingam lo ni chu min huwa ko ta min king le a reasonable restriction in an manglove a reasonable an mandan hi tin ma se kotin chuti choni lo hi an mandan ni thatlang puye atiani chumia wanga reasonable restriction among tur kanya article 19 a chuan India mi tu po khoya po akal thayang khoya po in le lo din thayang khoya po sumdong thayang te ni chu kan fundamental right ni mara chu Mizoram a chuan ni lo ve in on kalve thei lawang in sumdong ve thei lawang kan lo ti ta ma se chu awm to ka man tur min pe ani chu reasonable restriction pe la kan kalpal chuan min pai thei voinia India rama engri ru pu ten nge sarkar na siam tu ten nge zom pui heta hian tu ten nge kan zom ve lau speaker kan siam zom ta khianin thil clarify se ka du zo khai chu ka te ti kwal ani apoi mo lai central rural tu ne zu kal sa ju mai sila khobe la te thil sensitive lu tu chu apoi thea soi to lo se chu athamange ega model b ka soi ho ka ngen du chu khong ai so ko na ra te chu min da lo lo khulam pagin zuam me to ni ti ka thet ILP kan soi re ni adik loin soi to su se ILP ILP thu kan soi ve nge bilo se thiam la khong ai khang chu kan sia calling attention motion ni ya kan soi fo tong khan debate hun ani lawa discussion hun ani lawa ti po ka soi chin speaker ti chuan ko in lawa hian pet kwal kan nei mo ani chuan na kina a chou na khai chang me u debate in yang u ti khania speaker nia chu ro ti lo I acha kan ti chu kan ro mai chu tu hu dai ro chuan calling attention ani ya calling attention ani ang hian chu hun sara ka soi dan chu calling attention motion kan soi speaker thil pakhat che ka lo soi calling attention ani ya veilama mi nan soi line helama train kan ding lova the chuan house leader in a soya soi tlang mai se
lo debate pui zel to lo se chu ka ro member zong tak doctoral thang le na soilai point kan ngai thamaya kan house leader soilai hian lo ngai thamai se chan zel mo zo na zo zel mo khachu house a zawm don lo an du ni chon to le chu kan soi ve nga che ra ka chua khoi takin kan member ten mi lo ngai chate u che ra ka chua house karon chewa calling attention motion kan donga home minister attention call nani kan tia tichuan motion move to in thuan soya asai zong deuh thawa khan kan house leader kan chief minister chungchang ani athu sai ngai mo chungchang ani a chuwang chuan home minister attention call na a kan house leader chungchang ani a thu soite a thil ti to thil ani a ani hi som vela thaim tin house karon chewa a thalom in ti a chuan kan home minister chuan aduang te statement ti zo to a tuna kan house leader kan ko le meka thua sai meka tin he calling attention hi discussion tan mo debate tan open ani lawa kan house leader ina statement a siam kan lum oi lo mo ani lo zo ka kan ti ni chuan a som na khangai changila debate englai point nei kain honge ti kha kan chang mai don nia chu wangin a sei lai chu khoi takin member thelo isu ma ulai ro lo te gu chu e helai che ra changa khang chu di ro seผู้สปีกเกอร์ตัวเตะเชี่ยปุ่นหุ่นซองนี่เลยผู้สปีกเกอร์ก็ใช้เวดูเนี่ยผู้สปีกเกอร์ก็ใช้เวดูยี่ปอใส่ดูก็งามไหมอ่ะผู้สปีกเกอร์ก็ใช้เวดูเนี่ยอามาเราจะใส่ในตุนเนี่ยก็เฮียตัวโลวางให้กินรอลงไม่เนี่ยเตียงเฮาส์ก็พุ่งโบเชียฮีอินดิซิเนียร์ดาวินนิเวกไม่เลยฮะล่ะผู้สปีกเกอร์อาศัยสับซองก็ทุกใส่ตุ้มกันเนี่ยอันนี้เลยข้องไอ้อันนี้ชัวร์ผู้สปีกเกอร์สับซองก็ใส่กันดูว่าเฮาส์ดาวข้องไอ้กัน leader of opposition ที่จงกำนี่ขัดชิวจ้างชินไปเตงโอ้ชิวอีเฮตัจังอินกันเงินแม่งชิวหันติซกเซรีเหล่าเซลโอผู้สปีกเกอร์อารมณ์ฉีเนี่ยอีรวมหันนักกันผมวางอินเลยกัน house leader มิงโปรีกวางอินอาศัยเวทอินเรมตีเอ็มตีโปเฮ house เฟตะไคร้ถอยน่าวางอินอาชากันตีข้ากันดินนักขันนี่ยตัวน่าโปกันหันสวยเฮียนกันดูเบรชูMOS ฮีเราถอนอมซอกลำสวยเราเฮียนกันรำเราล้วนเนี่ยตีวางอินเฮลำซอกอิสระก็เมียนกันตีไล่ข้ากันดินนั่นเนี่ยอินอบบบลกซองเดี๋ยวว่าผู้สปีกเกอร์นั้นดวงซองก็สวยตัวนั่นนี่เลยเนี่ยหมดเลยทุดีก็ตีข้าสวยเวไม่งั้นดวงซองก็สวยตัวนั่นนี่เราผู้สปีกเกอร์อีพันสักเราแต่เห็นเราสวยเวทีนี่บ่อยทักทีนะช่วยฟังฉันผู้สปีกเกอร์ calling attention ด่านกันลินอีเวลามันมีแต่นรนดิ้งเช็คบอกกันอีกค่ะข้องไอ้เลยสุบละอีกันก็ติดต่อต้องตัวleader พอโซมาเดียวอีกตัวนึงโซกระตุ้มเสียมีนติดไว้แล้วผู้สปีกเกอร์อีโรเรียนนะอารมณ์กันตีเฮทิลฮีกัลเซลตัวละกันรำรูลูฮีต้นดิ้งลำเนี่ยเวลาเทียนดีเบตอินโซกันตีเตโปข้าจูลกันตีหุ่นกันตีไทยกันตีรัวลินคอยมุนพวกกันรำรูลูฮีลุน่ะแค่ซองตัวละติปาราเราซองกันสวยฉายตีเตะค่ะชากตีเอาเลยชิวๆผู้สปีกเกอร์ตุ้มจีน่ะอีเวลามันมีแต่เฮาส์กัลพุ่งกิจาตัวเช็คตีกันเงี้ยเนี่ยเอาเลยกัน house leader ชุนสมเราเลยเนี่ยผู้สปีกเกอร์มิโซรัมเฮียนไวซุมดองดันนัน trading by non-tribal regulation ขักันเนทีนะให้พอย Supreme Court reasonable ลินอันมังเลวตีนมินไปสักได้ตอนนี้ผู้จอดชูงข้านกุมสอมตาน extend จุมินว่าจวนกันจานเห็นตานี่จู่วางอินตับชักโซลาเฮียนอินโทรสวักลวังงำโลจิลาเทียนจลาเทียนจิลีน้องไม่ลงอีอาดหวยลวังฟิล์มคุรังกันเทียนนี่ล้อมนี่โซรัมทรายตูนู่เล่ป้าตะกันนี่ชวนฟิล์มคุรจูลน้ำมันฟิล์มคุรตูริงกันเตียงน้าปังโปทลานเดียมไม่เทนะขามก็ว่าอมนี่ชวนฟิล์มคุรตูริงกันชิลดอนล้อมนี่จู่วางชวนแห่ง ILP กันตีส่งเตะแห่งฮีไปเทอันนี้อันไปนอนชวนมิโซรัมสุการันโรนังตีเจ้าอันนี้จู่วางชวนคาสมีร์เตปอลเราไปตัว
Mizoram ang ngay po vai sumdong nan te milo pai sak to a in mangu chuak lu tuk min tia wangin chu wang heng hi reasonable takakan manangai kan timai ani a central sarkar hian pai atum mani chuan pai kan phalo zialan tir tur hian ZPM party le ZPM sarkar hian ma kan hruai liang tuen khat po kan nung tol lowang kan ramtan hian enge kan lo chan ngam to enge kan lo pek to kan tlan chengai lo amaro chu a devin se lo kan tiane tu na ngai po hei vai dan na dan te po prime minister ka hila home minister ka hila permit nei lo le overstay an tam lutuk kan ti chuak don ania ka tia reasonable takinin manglo minti kal hawa wangin prime minister le home minister ka hilo ka ni central YMA te ne na bo zui dan tur po kan soi ni tun maya hian ai zo khapui chung local council kal khom na kwaliana min soma mani veng theu na thok turin ka hil le don ni hei kan ve ni amar chu om zenein pong ti ni lavin ko ta po min king thaya min pai sak thaya kashmir te pon lo pai sak to a vai sum dong dan na te po kan lo nei lo pha to a fiam khur hi chu ngai ve kan ti na mai ani a chu wang chuan a ron tur kan ni la ya kan rem ti na la ka ngai ti a tran trau te hi eng hruai tu nge mo kan ni le mi pui nga ti nge dot kan hril hemia wang hian thu dik hi kan soi angai pha thin ti hi a chianga vaya hianin chu wang chuan in soi dal loila soi tak vak bok loila azia kan tak hian soi mai tu chu chuan ni mai a to bera chuan pro speaker nia i ve lama thu te hian achangin pakhatin MP atangin min bana pakhatin MLA atangin min bana pakhatin kaliman hala pakhatin ka chu dam bo chet wa ni zo kham le pu chairman le speaker le heng zong hi kan lo tuar thlang to a voina hian ZPM party le asarkar hi pathianin elai thu turin min dur ya eng tikama chunglamin hun min pek chung hi chon kan hing don lo ti ka soi don le lo ve a hetia hausa han deliberate deute han soi deuh hlek te po hi achul aniang e khanin calling attention chu kan du tok anga tikana zauta ni engponi se anin khap dai thaya alom oma an rive de ne thin ma se dan pui tling tlanga engponi se thian kan lo re ka tiro mi pui chon mu nom ngai nom te kan tia assembly session ki nan banga anin kom hole dar don an nui hole dar don ti chu chiang renga ma se ai su han lu taila kan chief minister kha a statement talangai renga ne kha mi lo college a statement le tuna statement ta kha lo college a statement ta khan hei what twist karo ti khamon engen yang kan ILP nei te po hi a thalu tuka a tha tia ti chuan chumi chu ani lo lu tuka kan mana kan engen yang adan changchoi de usia ni lo baksa ka kan mangani chuan le nge war ta ka kan mangani chuanin enge case te po han nei taila paisak theina te po kan nei ni atita ni kha do yo an ti ta ni mo a du lo tu te chuan do i wangani han tia amara chu a soina lai point ta kha kita khen ron react chiang to a din mun lo oma alo oding ani chuan a top thlengin kan beyang ti kha a soi thawani chu hei pulal do ma hi film khur thia mangrenga central lampang kan ho tu te bula po teng khan an thot lo ka ma kan la do ni o han tia ateng khan film khur taksia kan chet te hi angai ve ni mo tu nang la ya hei kan thelar em matero right to freedom of speech kan nei rol henin duty kan nei ve ni an teng do khan ILP kan nei lom kan ti wanga kan nom kan mak dik lo lutuka kan mangani chuan enge mo chu thleng thei rengani ILP hi min chi asak thei lo ni kan tingot thei lo hun khaum ve don tho ani mo khatiang kha thil thei lo tak hi om lo kota anin chai tak hi chuan le khatiang ani kha chuan ti chuanin Kashmir te po kha paisa kan lo ni to a president rule anom lai te po ania amai ro chu paisa kan ni tho ani president rule om lo lai po khan li sela enge mo ground sa that view chuan mo ground sa that view chuan khang tiang wang te po khanin ruling chu lo om chi lo ma se tin ruling om tur kapin anla misuse lo ani maya khang wang te khanin ruling om lo te poni mai thaya maro chu nakina chon ruling te polom mai thaye khatianga wang khanin ILP kan nei kan tirwal khan duty kan nei ve thawni ti ang thau kha ani tuna kan chief minister soi himo engponi sela
angai numa pui chho viau maya hei chung ron soi lan nge ka ringa ron soi lang tar heng boka ya kan ngai dan le kan mu dan te kan lo soi le don ni o comment section a kan ka ti jong khatung tum video chuni ro se